Yang dina bukan semestinya story Lasham Tu Mai ngai siguna majority mai kon le semestinya boleh dan bukan baik kok sebab sen di mana ada sesuatu yang ngai dan bukan baik fans kau yang aku tu Lasham Tu Mai besok sekarang jom itu ngai ada pusong kupa Labang Doi Wawm sekarang guna Labang Selek lang no sekarang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ